ساچ ماہانہ سرحال زندگی شرفدار اسحاق رحیم. رمز 15 فروری 2024. پجار اسحاق رحیم سی اگست 1989 پلیری گوادرا کاودا عبدالرحیم لوگا ودیبت ایوتی بنداتی وانک چ میتگے پرائمری اسکولا بندات کو وہ میڈل ہم چ پلیریا پاس کو سال 2008 چ پیشوکانے آئی اسکولا میٹرک کنگا پد پگیش وانگا کراچی شد. اود آیا 2010 سالہ گورنمنٹ جامعہ ملیہ کالج ملیرا انٹر کت اپدا مکرانات کو چیزی وحتا وانگی الہدات پدا 2017 چ بلوچستان بورڈا پرائیویٹ گریجویشن کتی اپدا چ بلوچستان یونیورسٹی ڈبل ایم اے بزام فارسی و بلوچی ادوا دوینا ماسٹر ڈگری کے یہ وحدا چ بلوچستان یونیورسٹی بلوچی ایم فل کرگائیں ایا لفظاں کے اوپچ کسانیہ وتی لوگے عاربی کماش و مکہیم آتے ورا بلوچی کوانی شعر و بتلانی عشق نگا چبتگ پدا کے مستر بتگ و وانگی در برتگ گوڑا وتی ناکوزت بلوچی شاعر ابیب جاوید ورا کے بلوچی کتاب باز بتگئی گرا چامودا بلوچی وانگو زانگی در برت ایوتی نوشتہ کاری بندات کو آزمان کاری و شاعری خود کہ آئیے اولی آزمان جنوری 2005 مہتاک لفظاں کا ناک کے سوگند نامہ چاپ بلچہ آزماں کو شاعریہ آئیے گیشتریں ہو بواہگ بلوچی زبانہ پولکاری و سفر نامہ نویسین کہ ایدہ یہ کار ہنگت ور جائیں ایوتی لفظاں کی کارانی بنگیش 2008 سالہ کو تاک بند مروارد شونکاریہ بنگیش کت یہ تاک بندے چھاپ شنگیے درچ ہنگت بر جائیں ای اولی کتاب بلوچی نام 2009 چاپ 2011 ایگوں سنگتا ابابک کلمتی اکیڈمی جوڑ کو تو انگت ہم ادارہ کار مسترند کوئی ادارہ جوڑ کنگا آئیے مول مراد بلوچی کوہنی شاعری راج دفتر بتل چاچ و لفظاں کی پولکاریت چابابر کلمتی اکیڈمی نیمگا آئیے دومی کتاب دمبانی معیار 2011 سالہ چاپ دمبانی معیار تھا کوہنی بلوچی موت کی شعرت کیا یہ پٹ پول کو تگن پدا کہ یہ بتلانی سرا پولکاری بندات کت کہ یہ کتاب بلوچی بتل نامہ 2017 چاپ شنگت کیا یہ تو کا کل اب تزار نزدیکا بتل گو پوش درو بزان تھا وارنت امی سالہ بلوچی نامدار شاعر واجہ اباور کلمتی شعرانی کلیاتا میا گو واجہ خدا داد غریب امرائیہ پولکاری کو تو گلچی نے نامہ چاپ شنگت آئیے دیکھے پولکاری کتابی ملا اسماعیل پلابادی شعرانی دفتر آمینت کے 2021 کا اسماعیل پلابادی لفظاں کی گل نیمگا چاپ شنگت 2022 واجہ امید اللہ سردار زیے زند و عزم سرا یہ کتاب سستگی استال چاپ شنگت تک آنو گیشتر سفر نامہ نوشتہ کنگائیں کہ سفر نامگانی اولی کتاب دیتگیں دیار 2020 چاپ تک دومی سفر نامہ آرزت انکھے نت کے 2020 سے چاپ شنگت تک سیمی سفر نامہ کلمت عمل جنگانی ای ہم 2020 سے چاپ شنگت امی پیما یہ گو سنگتان 2018 سالہ بلوچی میوزک پروموٹر سوسائٹی نامہ پا بلوچی زیمر دیمر یہ کدارئی گوتی سنگتان جوڑ کت اچھا ادارہ ہے نیمگا آہاں زیمری بازی مراگش کتگو زیمری بازی کتاب ہم چاپ شنگت یہ وحدہ بلوچی میوزک پروموٹر سوسائٹی کار مستر زیمر بنگپا ہمی سالہ بلوچی زبان نامدار گوشندہ ناکو فیض محمد زند و عزم سرا آئیے ردو بندات کی کتاب زیمرانی بھی واضح زیر چاپ شنگت بلوچی میوزک پروموٹر سوسائٹی تاکبند زیمر ہم آئیے شونکاریہ چاپ شنگ بوا گئن تاکبند زیمر دان ای وحدہ سے تاک چاپ شنگت سفر نامہ پہنی شاعری بلوچی ربی دگو بتلانی بنگپو آئیے واضح کتاب جری دگو پا چاپ شنگا بہتلن ساچے نے کی واگن کیا یہی جہد و کارانی کام انگا تمنا وحکم تر باتن وابا بلوچیا گیشتر کارکنات و بلوچی گنجا ودینات شنکار ساچشت ادبی چاگرد ساچ